ام بجن گلیه زیلا و چیروکای ما دستان ما کلام ما ام بخوزم وانا پارو بکن. شاهدین زاروکیه دما کمکوژیا گلیه زیلان وکی کتاب هات درخستن. جسدما و کتاب و گلک خباتن دین وکی و یلدز آجارا سروکا شرداریا باجار بازده باجار کو تربیا احمد خانیلیه هات لستانبول پلاکت کیا پیروزباهی و سرفرازی پیشکشی لکولینر هجا نİHAT گültekini کر. نİHAT گültekin لستانبول لجهه بناو استانبول ادبیات اوی آنجی مالا ادبیات یا استانبول پرتوکا خویا ده درباره کمکوژیا گلیه زیلانه ده امضا کر. خباتا نİHAT گültekin یا دوی مجاره ده بناو شاهدکیه کمکوژیا گلیه زیلان طاهر ناسه. طاهر ناس هاتو عمره یا ام بجن 102 سال 5 سال جوره جوره تاریخ دا دما ما evdit ev biraninen komkıcıya geliye zilan gış haşayı da zindi bu. Mexos bira eva neçe ben ahasar. Mexos bira eva bigije milleteme jiber ku eva diroka parça ki berxudana gili daxiye u ya milleteme misal ya kar kir kitêba ji başxana lise ronahi dit. Xewata minî dinêjî ez berdevam dikim. Verşindatır ez kitêba Esman Sor qedera de mehşindatır ya çapxanê de keve ronahi bibîne û bigije milleteme ev kareme ez dixwazim misal berdevam bikim. خاتونا هجا یلدز آجارا سروکا شارداریا بازده جبو رومت و پشگیریه بده نİHAT گültekini جبازده هات استانبول و پلاکتک جی داوی وکی سمبولیک رمزا کشتیا نوح جی کو لگوری هنک افسانهان لسر چیای آگریه بجه بویه پیشکشی وی کر. ام جبوی نویسکارن me نİHAT گültekin hatın vedere. Me bihist vedere fuare ki Türkiye xwe be qalema xwe nivîsî û daniye me jî xwest em ya ziyaret bikin serî da belga Serhadê û taybetî jî bazî de çend hunerê nû zimanê Kurdî aniya ziman me xwest em ya pîroz bikin jê re jî bibin destek. دویم بیجن کمکوژیا گلیه زیلان یک جوان کمکوژین مزن 700 سالا بیستان ده ل سر ملت کرد هاتیه ل باکور کردستانه. ده 1931 ده پیک هاتیه. رژیم کمالیست به صدان گندن گلیه زیلان به ارده رکرن یک. 15 تا 20,000 مروفن کرد ین سویل ین بگونه هاتن قرکرن. ده بیجن وشاخ آسیمان سور بو. محمد سانر کردستان تیوی استانبول.